Masida mulak jabda khoi ngarang hangdokhiba khoi chatkiba khungcha sida khoi mu KHRC na mu condemn tawrakli masida nampuda National Highway 2 se hangdokpa aduga public transport nauna chana hankiba si democracy bu karimna bani haina khoi tribal rights khonggauna bani haina cookie human rights council na phungdorakli aduga amurumda miyamna jingnaba laitana chatpi haina CM da su thamlakli haba tare wa phumsilza masida mulak chani je khoi highway da security da yom naga chaliba khoi chatpada peace amasu normalcy porak kani haiba purakle haiba ke dawri bra masi pazar ge oiba chawo hang amasu lagli haba tare za sardang ka mai na ni koina yenga do se kana security kana aso sang oigera minister oigera CM oigera natraga yani security ga samina ba haiba se ki athati shape oidia bani natra adugi laibak sing atai leidana baza duga amuk sona kadam kandem tawrakli basi gi hoine aina haina security leire se haiba se even CM oigera MLA oigera mo oigera ai je security na nga ga sali haise se inagi athati ai je security secure oidia bani secure oid free oidia bani adum kanani hoi fashion da tawba mayam tawba yauri akoi atopa si minister kai ki adum india marakta digi bisri ke topa jaga da ugre fees ko to even Australia da Canada da kan second to office ka ba akoi prime minister wo yaugre ko akoi sigumba kan mayam si yang kanda akoi na wahan thok si aseng mu yeng ga dong ni mi gi lam da second to ga prime minister ko do kanani mai office ka ba ki kan yaugre bani aduna security ni yom ga satpagi athadi secure oidia bani adu tari adu oi magi security oide yada bani na security forces nei ne ba ko adu highway da masi am thamine ba adu hanagi makha da ngasai gi lirina la ai point jina aina sumang na pangi ba da sai gi atopa ngasai KSA ka hai bro keno adu na phongdor ido adu lummaga leiri hai bani marum akana sida akoina oloi shanti se akoina wari sana ba wakhan khan no matam da ai gi lanai gi nga ta khan ma ta malem je kan akoi nga ta nati ta na malem se ton ba developed country leiri developing country leiri adu underdeveloped countries leiri si ton situation mayam si gi pulla malem se mini adu akoi de gi hena sa khoi kraba advance hoi kraba mayam amana si thengna da sakhiba gi wari mayam do akoi parawina tamaga akoi si apply to rakan akoi na madu kan ni assembly lambi sau tu chokhat pa je akoi phangna hona bu ne ba akoi thauti maram aduna akoi gi aseng ba shanti si thamge hai taraga dinga sai shanti leita ba ji contradiction thopani na tra contradiction thui ba si masi phange hai taraga di attitude and behavior ji am nei na ga dong ni hai bani aduna attitude tu ne uthura ije uski atop group na nagi behavior jin nga sai crime to ko pana aduna lairiba kanoni contradiction thui ba sida party nakana kan laigani haujina kana khoina illegal immigrants in cookie gi kana mayam silom dagi haijalak pa through 398 porous border power ga laksalak pa jine na haire makhoi gi asau ba kana ma safu ma ka last 3 years sida koi thengna ga lae adum amasi koi kan ana ba khara koina sangba kan to ba haiba kan ni aduga lying budi akoi sum lying do ni soidena ju pani ko fataba yada bani maram da koi survival existence ki da maktani ko maram aduna kano hairi ba makoi attitude and behavior si masi hana phajana ikoina adum miyam na naina ragal ai experts na khangai singna how is their attitude and how is their behavior ni aduna makoi na always lak pasi ngasai gi mission miyam target toraka na malem gi natraga national gi establish loira yamna kan establish torba ek and rules laws mayam sing si karinta thawoidana ngasai gi violence terrorism haiba kai gi kamayam thoga commit or lakpane adubu hojik si kanoni khara masi kanoni gyan tarak pa haiba tare ko warak pana wera masu yai and then lakpa matam sida ngasai gi singa peace to lak ke hai taraga di akoina nainari se yamna violent oiba makhoi gi attitude and behaviors do madu hojik akoina kana katang handarak pa aduga pura madu kano zero kano da status sama da thamgra kanda akoina asema shanti ji laktoine ba hoji adu laita ba duna security forces se convoy ningoi mayam phajana thamna ba honari ni na amasi all the time kano ni highly alert oiga da bani maram di sahi ahum gi kano ta pakitang pharak pada phaba hoba apa ba unsa da amuk
ꯈꯦꯒꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯦꯒꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯔꯥꯡ 115 ꯆꯠꯈ꯭रे ꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯨꯠ ꯀꯌꯥꯗꯅ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥꯗꯩꯅ ꯀꯌꯥꯕꯨꯛꯁꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯀꯟꯖꯦꯁꯇꯦꯠ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯅꯨꯡꯒꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯔꯁ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯞ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯖꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ 100% ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯀꯣ 100% ꯈꯨꯐꯣꯡ ꯊꯣꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤꯁꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯄꯥꯔꯄꯤꯇꯦꯇꯔꯁ committing their heinous crimes unceasingly kanoni since May 3, 2023 aduga against all humanism, human rights mayamsi imago satharakpanina makhatana masi thoktana sarkarna ade kanoni akan ba section thorangsi lawrakanta yadeko haiba pose masi akoi in kano sure way hingedabani show gedabani si thai thamge hoi ja yama chuma pham yoza thagachari